Зайка дейм. Не? Көз баш қоша албайды. Апей? Неге? 5 жылдан бері чоғы қошын алып жашаймыз. Баш қоша болсақ не дейсің? Ойланып көріш керек. Мен апамдан сұрап көрбеймін бе? Неге? Апа. Менің қолымды беріп аласыз родет. Кем? Жана мақсат бар ғой? Қайсы мақсат? Бізмен чоғы жашағаншы. Бақ, көрер бала ғой? О. Атаңдан сұрап көрейінші. Чал. Қызың күйеуге кетем деп тұр ғой? Күйеуге? Кімге? Мақсат деген балаға. Қайсы мақсат? Бақ, мақсатшы көрер бала. Түзігілі бала оқшайды. Азыр мен атаман сұрап көрейінші. Ата. Нөбірең Зайка күйеуге кетем дейді. Жана бияқта курьер балаға. Анда балам чоңыраак диван алыш керек болот экен. Саламатсыздарбы? Эфирде Москва жаңалыктары. Сиздер менен бүгүнкү чыгарылышта Жердешкүл Биргебаевна. 2021 жылы 2870 кыргыз-орус жарандыгын алыптыр. Өлә, мынча көп? Маңкурттар, мекен саткан акмактар, силердей саткындар үчүн эч качан кыргыздан өнүкпөйт. Ой. Мен чөтө аябай эле радикалдуу сүйлөп койдум окшойт э. Негизи гражданствонун минустарына караганда плюстары аябай эле көп. Мисалы, кирди чыкты жасабайсың, бизнес ачканга оңой. Анан дагы бала төрөсүң 400 000 рубль акча берилет. Эми булар гражданствону жыргагандан алып жатат дейсиңерби? Адам гражданство алабы, албайбы? Бул адамдын өзүнүн жеке иши. Силердин кандай акыңар бар бизди? Ой, аларды сөккөнгө. Здрасте. Чоңго сиз өзүңүз кыргыз окшойсуз, э? Я не понимаю, о чем вы говорите. Ля. Ой жетем, сен кыргыз эле турбайсың бе? Москва метросунун ичинде кыргыз жараны 1 жумадан бери адашып кетип, чыга албай жүрүптүр. Ушундай да болмой эле кантип адашып чыга албай жүрөт эле, силер нормаль жагыңар барбы? Кеч. Менттер кирип келсе азыр 45 секундта успет этиш керек. А силер 1 минутта успет этпей атасыңар. Кайра башкадан. Кеттик. Баягы метрдо адашкан киши табылыптыр. Азыр биздин студияга келе жатат. Насвай.
Насыбай албайсың бұрдан, Насыбай? Мұрк, мен сенің көзіңе насыбай ішіп көрініп тұрамын ба? О, бұрдан кәпірттен насыбай ататты өлі тұрады қой. Да? Ого. Берші насыбай, майда ба? Чисто баткенский бұрдан свежий. Жайтындар қақта сатышты білесіңер да? Болып тұр давай. Алло, байке? Жетіп қалдыңыз бі? Метро Шолковска? Твойның дұрайын, бұл дауға дашып кеттір. Куба? Да. Бұл не? Білбейм бұрдан не екен? Қарасам оны? Ема! Куба? Да. Жер айланбайды. Қар жады, аппақ жады. Қар жады, бақыт жады. 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 Ленинградский шосседе чоң ДТП болып тұр. Оқия болған жерден атайын репортаж. Йо, пацаны, я предлагаю решить вопрос мирным путем. Я Чайханатор. Я предлагаю устроить вам курьерский баттл. МС слева, представься. Оксимирбек. МС справа, представься. Слава СДПК, а.к.а. Соня Мармеладова, а.к.а. Создок. Йо, ребят, дайте шуму! Йоу, сары, турчунары, қатып қалып тұрғы башыңдағы қақаштарың. Йоу, сары, турчунары, қарабайтко сенен даже Кулиеваның қыздары. Билет қо бары, деливери топ подтвердят даже елдің балдары. А я катаюсь по городу на Рибери, даже орусы вежливо мне открывают свои двери. Это чисто так для души, а так есть бизнес на Wildberries. Дома ждет малая, зовут ее Айпери. Я одним ударом сломаю твой термокороб. Я словно АК-47, во мне первосортный порох. А ты, видимо, сосешься с мужиками, я зову тебя Денис Дорох. Эй, сен жашыл, білбеймін қаншаны жашын. Кирго сенің башын кетпейлі азыр мұш ташып. Қыз болсақ кететелік чаш ташып, анан жүрөсін тамақташып. Эй, Деливери, білем пайда болған сыңар бизден да илгери. Эй, Деливери, бирок батылы қойдық сілерді ит. Эй, Деливери, ырғытып салшы лексиконыңдан құры кептерді. Мен оқубайм ачып алып дептерді. Зови меня и татар, а не Дорох, ведь для меня проще простого, атып салышса окшогон иттерди. Апей, уже тартып баштадық па? Эй, бір видео қойып тұрғанша, мен зачеттерін бітір алайыншы. Алло, ассалаумалейкум, байке. Еме, регистрация ұзартасыңар ма? Ага, шу номерге? Ай, брат, 3-4 жылға ұзартып саласыңар ба, мұны? Апей, ушунча да қысқа видео болуы. Бар нормально қылып ұзынырақ видео қойғылашы, мен бұл жақта іштерім бүтір алайыншы, срочно іштерім шығып атат бұл жақтан менде. Эх, Адлет, жақшы бала болчу. Жақшы тарбия алған. Боркер. Жашы ушундай экен да. Туура айтасыз же. Да, аябай позитивный бала болчу. Бизди дайым эле гүлдөп жүрчү эле. Мага дайым акча керек болгондо сразу Адлетке чалчумун. Канча сурасам да бере берет эле. Мага дайым роллы, суши, пицца алып кетип берип турчу жумуштан. Не болса, макамда.
Жүрөк ооруйт экен. Эмне болду силерге? Ажил этпе. Саған не oldu? Жинде болбойчу? Ал тирүүлө. Депортация болуп кетиптир. Ай, анда матрасын алып берейин мен. Ну чё, как дела? Хорошо. Как твои дела? Нормально, устал. Да. Завал на работе. Тоже немного устала. Выглядишь ты хорошо. Спасибо. Слушай, а ты помнишь, что мы обсуждали месяц назад? Да, слушай. Знакомство с родителями – это очень серьезный шаг, и надо все обдумать. Давай чуть-чуть повременим, хорошо? Джезди, здравствуйте. Что вы здесь делаете? В смысле, Джезди? Слушай, я тебе сейчас все объясню. Все с тобой понятно. Сейчас подожди, пожалуйста, хорошо. Көчөлөрүн араласам, метродон адашпасам, жүргөн жерим бүгүн Москва. Бакыт издеп келе бергем, кош айтышып энем менен, көнүп калдым сага Москва. Ана Москва, мына Москва, жаштык күндөр сенде калды кана Москва. Жаштык мас тура, ойнок кез тура, кызык күндөр сенде өттү ойноп Москва. Раппа-параппа, раппа-параппа, парараппа-раппарара. Кээде туруп тажап кетем, күндөр өтсө азап чеккен мекенимди эстеп сагына. Кээ бирөөгө күндө майрам, а бирөөгө бүтпөс арман, жашап жүрөт сенде Москва. Ана Москва, мына Москва, кыйын күндөр сенде өттү ыйлап Москва. Керемет тура, кенебейт тура, көз жаштарга ишенбеген шаарың Москва. Раппа-параппа, раппа-параппа, парараппа-раппарара. Жаш күндөрүм жалындаган, канча көрбөй армандаган, өтүп жатат сенде Москва. Аканчосу бакыт тапты, кай бирөөсүн ажыраттың, былк этпейсиң такыр Москва. Ана Москва, мына Москва, тагдыр бизди айдап келген буйрук Москва. Керемет тура, кенебейт тура, мекениме качан кайтам айтчы Москва. Жаша Москва, барбо Москва, ыраазымын чын жүрөктөн сага Москва.
Алло. Максат сенби? Максат сен кичине кешип калдың. Мен уже турмушка чыгып болуп калгам давно эле. Эрулан Кокулов «Не сахар» проекти менен Москвага келип, кыргыздардын квартираларын текшериптир.